Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Anđa, ovo je moja sestra Vanja i danas ćemo raditi jednu vrlo laku svečanu frizuru. Pa hajde da počnemo. Treba će vam češalj, gumica i šnal. Kada ste očešljali kosu i zavezali rep, podelite kosu iznad gumice i uvrnite rep. Zatim zategnite. Nakon toga uvrnite kosu još jednom, ali ovog puta malo blaže. I na kraju osigurajte šnalicama. I to je to! Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, šerujte i pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Ćao!